Tuair sin agus me seo orlainneacha agus me sin tucha fórbal a gró an seo go mór muna. Agus is cúis mhór sonas agus bród agus mar haimí le sin an heach seo a rachtal ar éist a mléana don darna ribh. Agus tá sé seo ag ceteach a bhór le na Ghaeilge in os Pobal ar nóia is trú nach bhfuil sífra a go Féile inniu ach just mailam ar deis móithas a bhil lethaigh leis an cófortíocht agus an cóibrí in san seantail seo agus in san seantail eile mar an cógain agus na meiclíon aontaithe meiclíon agus mína helíon Johnson mar cótainna gonaisiú meic agus mína helíon aontaithe óhálaí an fáinneol in níos so bhfuil go ábhór So, is what you've done my new book or Foghlaims and Shaw, the Fowl and nEolaíochtaí picture Max. So, Shaw Féile that I agree a question on how to nEolaíochtaí agus Sóisialta, my fit. Agus is ta partner ag os Foghlaim leis an coiste sin. Agus ta an Féile seo a rachta an coiste go bliachtú. Agus bhíon teardanna leithna díosbrachtaí Pobal. Siúlaid smalartha na go bhíreamh ag ceitú mar chuidtá agus cinneal na téamaí den na haimachtaí sin ar fad cinneal faoi sca na nEolaíochtaí Sóisialta. Agus táid ionta sásta bhil táteachta an táach seo a chur sa túil a réist an mléime. Agus ar nóí an muna táid really ar dhéanaí na teangail dhéanaí idir bréithe daoine atá gobar in san phobal nó muir phobal. Agus grúpi Pobal agus handéisina cinneal málaí óla a chuirn cin agus sinna bhascaí le daoine atá ag gobar in san ospal mai agus tuairtúna na tionscoil peite seo. So is táhachtú na deisina seo hapaí ar nóia a bheith cóibrí leis an ospal agus na swasna seo creepy mar tá a go bhíon is fear annaí a bhíon deisina ag meiclíonn nó taidirí cinneal teachtamach agus iad siad atá gobar faoi scap na hoscoile. I got to see her a wrench le muir phobal agus an phobal tá ar hartúirthaí agus go háirithe Virginia mar phobal Ghaeilge chun seo an le foriste agus táid géiríonn cinneal deartaí sinna iompaigh tríd ní hamhain samach seo a go rééis an cógaid arachtamid ar bhí látainine agus sinna bhéin loníthe hí an mhuiid an ospal sin ag táta bhfuid golda sin. So mar dúirsna just is sé seo an deartaí sinna iompaigh. Agus is straight another seo a carbonagaí a bhhaid an céithne agus tuairisciú a cinneal scíal tá againe mar héal an star tá againe mar nuair héann se na méid éachtaí atá chuthir breac againe tí siad a thrána ionta gaiid le den cé go seaach go bliain. Céithí me duine an teola sin ar fad a tuairisciú agus céithne den bhéinte tá le teach agus sin an scíal sin ancient ní hamhain phobal sa bhíon héan ach na Pobal eile agus cúis fisna a bhuair slífa cumhaid. So tá mé I dul mór le clistal weh ar fad, just marall ar logan amach an leis, so tá fantal le bheith agin cuaig caiintear, so tá panel do chuid doctorachtaí ar dús lochta doctorachta ar dús be chéanaí roisin agus fanile len, sin be sosogin agus sin tí burt eile atá I gáil an món céim in san Ghaeilge I gáil písa dhéanaí an céide slacha héan. So agus táid géirí cinneal ceisna cinneal Jerry an fáinneal, má tá sin ócé, agus tá burt meiclíonn aontaithe muoinethe próga I gáil céithir leachtaíanaí ar na fáinnealathe agus sohairt spéisa. So tá me sé gáil an amí dhéanaí but mas mai le Johnny Chasaris agus túsa card leis sin cí an fáinneal so gar maigad. Today, part of the day in Cancho are discursive Pobal ar acol na Ghaeilge, tríd an Ghaeilge. Sean Clark, tosú much leis an intro. So, seo anleis ar an taidir rin me le form an óg gaf leanol hin. Anleis hanasteach gotálan agus taidir sin lorn much le Ghaeilge ar na Hebra Ghaeilge. So sin teis mahóirí Ghaeilge Chinese Pobal in Shurí Sarala. Agus bhíon taidir seo ag Pobal ar ga pís a taidir ranú le úsáideoirí na Hebra Ghaeilge. Agus bhí muid géirí picture níos cimsíthe
buan táistí an plachting hebroide cumai leis na constactí ó in a héan. So, úsáidem an tearma acol in at afiohan agus tá méagol a bhíú sin an seo, so seo tearma agus ceancap a chum an Dr. Wesley Leonard ón treibh Miami in Oklahoma. So is far bonduchas agus na stáisiúntaithe agus is tearmolaí agus seo tearma a dúrbar sé nar bhí sé ag obair le tearmolaíala bhí siad ag ort ar hanga mar cód. So bhí siad ag ghlacu tearna amach as an cóhaic Sóisialta. Agus tá impleachtaí an leis an tearma a fiohan cumai. So ar an céadal siad ní bhuair an tearnaí bás ach mas rud ag bhuair an tearnaí bás warí den éigeanna. Agus nar a dearmid a fiohan ghlacamid an brí sin amach as an focail ach bhí an ceart ag an caina nar dúirt sé sin Ghaeilge acol na haireann agus sí acol na haireann sláánú na Ghaeilge. Nar úsáid muid tearma cos le acol tá muid ará go nearna den ag an gháil ar an tearna agus tá muid déine a acháil. But is rud amháil níos mó é tearna na cód buineann sé leis an caidreamh linn leis an phobal leis an talamh le muid héan cumai. Cumai le sin a gursaí tearmolaíochtaí buineann a fiohan le líon na gaiinteirí a ordu ach buineann a gháil le gluiseach dígóine a tá freilathe sa phobal agus an nascin an phobal le cursaí éidithis ag go léachta agus a lárnaíonn réachtanis an phobal ag an tús sin an áit ón na dosíon muid. So mar sinnda a gursaí a gháilada ní fiú an tearnaí gan an ach gannúint pobal agus ní fiú an ach gannúint pobal gan an tearnaí. So cóhaics tearnaí in Éireann. Tá tearnaí gréileár an gcónaithas in Éireann agus sin an scéal fad an dóin. Is seo méid leir stara a le mé nach mlacan tearnaí isteach in anlis safi nar tá siad a caint ar an cónaithas ach bíonn sé a gcónaíon agus sin an rud a bhreisin síos an coshaintear. Bíag gar rud a gceist leis an cónaithas fórsa physical nó bagart fórsa physical ar láháin agus ar lá eile bíam fórsa ní inchinian agus seo go gíhaíonú farhfuil an tosaí ar cursaí dígholáinithe agus scríb sesin. The bullet was the means of the physical subjugation, language was the means of the spiritual subjugation, agus tá an ceancap seo éidir den buama cultúrtha agus scríbann sé the fact of a cultural bond is to annihilate a people's belief in their names, in their languages, in their environment, in their heritage of struggle, in their unity, in their capacities and ultimately in themselves. Agus seo rud ar cordún conneal gifne nar tánaí garpan na torthaí. Ag a ggóthaics na haireann fiam réaltas agus an mór ceannas omhain naimhdeach an Ghaeilge gach réad an héal bhí sé omhain naimhdeach in néadan na Ghaeilge agus in néadan Pobal na Ghaeilge. Agus an sin ag feicim muid an phrí chulainn has an teachaisteach ag deireadh na seastatí tús na seastatí an seo sa tuisgart. Agus lug móthar seoid dúthraí láidir an nasc an tearnaí leis an pobal agus le héidithis agus thug siad pobal farse ar an héim bhí siad omlan bhaite sa phobal agus strastal siad ar an geosteach so cahar seo bhí geosteach ag trotha cahar fan géad agus dar náil ní romiltas ag deanna flaachtaúda so bhainna siad cólachtaí chuirfannáit cumáile sin drastal siad ar óir ag an seateach nuair a gáidh sráid Bombay ní deag seaca mé cóg siad san na taithe nar a bheith an réaltas a rá nach bú siad tilteann sin dheanú agus cumáile sin drastal siad ar cursaí éidithis agus feicim muid sin le bunú na Gaelscoileachta ní deag seachtó héim. Chuir phobal farste na síaltaí ach chuthaí an gluiseach pobal Connacht na Bara. Tá sogin gro Bobby Sands go mór faoi inspiraid lucht bóthar seoid agus bhí na céta cemé fólam Ghaeilge agus spráid sin an mór phobal tíbhastí den freezing agus rinne an nasc mar sin idir an Ghaeilge agus an Saoirse nó Saoirse ón Bhreatain. Agus feicim muid seo le borí mór ar an Ghaeilge agus is feicil sin ecail ar leirstelna so seo muid an de chapel a héin agus feicim muid nEolaíochtaí Clúdánran agus an Gaeltacht agus Scoiléirge fel farse agus an sin ní deag nó coinúíon ceasa agus cumáile sin tá an céad glú a daltaí ó chaile se farse go Freedom Course
fecha muid go fuas type ar lein na Ghaeilge agus cumai can culturlanam agus sa lá tá nuam fecha muid go silir an bore tá taige ar an Ghaeilge an Alfarste. So an next chat ar na torthaí agus ar na Ghaeilge Pobal seo. Seo ó Maria Parkins, Teshmahor agus nEolaíochtaí. Agus young people who attend the closed sectors essentially know that their right to education at times can be denied because of the language. So fecha muid an seo an Éigor agus an Chinese agus an Indigenous. And as a result of that, their right to formal education is often denied. You know, the funding seems quite piecemeal in comparison to other youth work projects, but there's something about that when your rights are denied. It's created this community of young people who want to do something about that. So Sean, Ian Patchen and Chapter Rash. So you've got a very visible, very vocal community of young people, and actually one that puts young people to the forefront to lead the campaign of change more than any other youth projects I've seen. Agus Teshmahor Sarah Boyce will Ghaeilge sa Pobal the PPR. So our involvement with the Drum Jar was through our daughter getting involved and getting involved with the school as well, and just going to all the marches and rallies. I didn't really get the feeling of tight control over it, but Sean at Ekin would go to chat them one nice, which is what you normally see. They were given their space to just go ahead. I think it was the energy and the positivity and the connecting up very organically through the kids as well, starting from where they were at in a way that connected them. So Sean rate the mission Foghlaim on Marach Tussiha and Rahanwood and Shaw. They did really feel the whole connection to language and that sense of claiming your rights, and kids as rights holders with the chanting and the singing and stuff. They had a sense of this is ours, these are our rights, and we're not in the back foot here. So there was a sense of entitlement, and the starting point was one of equality, and this is ours. Agus chuir sin a bampra leis an rud a dearg go bhí wat teanú maidir leis an gcónaithes agus fecha muid go bhfuil tionta omlan an seo. Agus fergal go bhhailta seo le amach seo frita sugatsa. So dear Fergal, we're not a youth worker that says we're forming an oak and we do personal and social development. That's not our core. So what are we at? It's about language revival and community regeneration. So China, August, Pobal, the Féile. We have Corpus Christi in the area, which is a youth club where they do youth work. We build school communities, because Tashawa, like an infrastructure, Shaw, Pobal, harder and Scullinna. The language, the school, the heritage work is all connected together, and in the middle of that you have youth work, which is why when Drum Jar exploded in 2017, it was all young people. So if there was no youth project, there was no Drum Jar. We talk about language planning, regeneration, revival. All that can't go anywhere unless there's young people, young leaders, and space for young people to bring the language to life outside the school. So fecha muid an seo éis, tá seo omlainn dírithe ar sothaí a athru. An dóigh a main Ghaeilge cóinithe an fud fad an dón. So ag arcar na torthaí seo ar fad, tá nás go lana nach an an Ghaeilge agus ach giniúint Pobal. Agus tá Pobal tóca hard earnage is chuan tiideas a chuneal freilighe sa Ghaeilge ach bóla. So tá ben ar an aonrail agus ar an G colony cumai agus seo an dóigh a bhfuil cuasaí ach bhfuil teanga fud fad an dón. So mar conclude, tá ach bhfuil na Ghaeilge mar fáirt na Ghaeilge bólantha in éag an cóinithe ag nascú teannaí le Pobal idhes agus eagóiach. Agus tá trid leanúnach an idir fórsaí an cholínithe agus an cosplaintir G cholínithe mar tá sé den nós ag an cholínú sinna dhéanamh arís agus arís. Agus caithfidh muid a bheith ardúach ar an dynamic sin agus muid ag trid go háirithe leis na scolanna tá omlainn sata sa chóras neoliberalach. Caithfidh muid an caidirbh sin a gcónaí an neartú idir Pobal agus idhes sa dóis go mbeidh an bua agin na gcónaí ar an cholínithes. Vermain. Fans for over Ghaeilge, so within the kind of leis screen off my Eartha in Seagram Shannon Room. So co-head Shana Shield report doing a bit community from Chartha Sabri is Lechniad and Foco. So Rudding will find Crassi Lesh, just a dog and flea shoot Virginia, no Cudging Law, Ishkins Nis Far Isle or Cascan. Lucher find Charabot screen off the rear to Nico Minute. His father farshing and listation the credit for it Jane Blackwood see her on rear tonight. So he's glad to let the 411 Gertrude Van Nephilia after hacking a weird and see her from Dupan sale. His jail semi or shin not nearly a Grinsbruder and Granite Sheriff back the screen out and rear tonight foil.
De gra cinneal luútear an tearfa nó tearfa na scríbhneachta agus an sin feartear látaíbe, seans gur ceist ró picalta é a feagan seo go bhór ceist na gan freigra. Mar hampla mas rud é go bhfuil go ró ó réireann ag scríb go tearfa ar immer sin tronathair ar saothar ar ag sé láric ar saothar. Agus an ró an scríbhneacht tearpa a gceist leis na déalana agus na dáta a réon nó nó bhain difriúil ag an nEolaíocht agus ag na déalana. Ní féidir chéanana go raibh cleachta na déalana ina foiinte solas do réireann agus go bhfuil cleachta na déalana faoisiú dá. Tháinig aitin ar a réireann a dús na bliana níidir tros a hacht agus é analóg, bhí sé thart ar dheabhlainn sfigad díos. Agus dagan an galar sin réon láidir ar héal agus ar híper. Thosaigh sé brathú iontralatha déalana nuair éis sé an sanatóir den céadar ach níl fáilíonn ar déalana sin anis. Seans bhaid gur script sé an déalana sin mar ar léire a bhain leis. Agus nuair tháinig sé arás an sanatóir tógu seomra nuadáach ar thuúntaí agus bhí sé Ghaeilge amach ón bhaintear agus saoinithe típastí an conas mó den am mar ealar. Sna déalana tíammuid cé go cráte is bhí an Féile do bhhar na bráteachta agus do bhhar an cifií so bhaithí sé idir é héan agus an Pobal mar ealar. In iontrál amháin scríbann sé de bhrí sin go léir ba cartú mé héan óhhairh. Níl é gra agam an saoil a dheoing gan sláinte, barnum a bheith marmh. Cadan híomh mar sin nach mu go manam san áhan, níl sé de bhisna agam mé héan óhhairh. So tugann seo leidúing an cé go chráte is a bhí ó réireann. Agus is costal go raon aitin an rud smó a bhí bhain mar le lena héal. Ach bhí an scríbhneacht mar bhealach éalaithe aige. In iontrál amháin scríbann sé go bhfuil fios tagtha ar bhfuil sé ag scríb. Ní cibhnú ar moscáilge na ar manó atá a heilú ach ar an rud atá a dhéanamh agam. An seo a tíammuid go bhfuil an scríbhneacht ina chodú dá, agus admhainn an réir na héan gur scríb sé a bhhad níos mó ar í tréise níos acroní a héal. Agus é tarint ar dead déal an éirithe in níidir cé seach, tugann sé le fis gur líonn sé an leir sin tíbastí 3B. Déanann sé náascann sin idir an méadú ar scríbhneacht na déalana agus a chláinte ag an olgus. Deir sé drochóirthe ar mar chláinte is se an leir seo a bheith a líonú agam go tapaí. Ach ní raibh an gá céarna leis an scríbhneacht nó bhí ó réireann ar bhuaithneas. Níor scríbhas sa leir seo anis le fada mar tá saoil, suirc, sláinseoil a caitheógam, de chur an streachta maisan fios mór an. So is leir an méid sin go déan ó réireann in muinní le déalana agus é ag teach tríd anró an saoil agus go bhaimíonn sé mar cin tearfa dó. Is cosúil mar sin gur bheith an aitin a chur pan an bhúrdaí ag brince, agus ní an iontas gur ag sé sin a réon ar go scríbhneachta. Scríbhneachta tá grúna agus sppraig ceis na fáilsúneachta, go héirithe maidir leis an bhatha agus an bás. Is deacar ará cé acu scríb na filiachta go cleachtú na déalana a thugann an faoisiús mód an réirtaí. Ag tractá ar scríb ar cleachtú na déalana in níidir chapters 8. Scríbann sé nach scríbneacht amplach na nEolaíochtaí, ní an cabadáachtaí, níl intí ag an teag na lom gan chur leithí na buint uirthaí ag an nEolaíocht gur scríbú síos na Abairt. Is cuma có dheabh is a bíon an taigneat an nEolaíocht seo. Agus chuann sé cleachtú na déalana gomparaid sa leir scaitiúla an féintear. Cineal an nádartha scríbhneachta ar cuma leir scaitiúla an scríbhneachta is se déalan. Ní chuann an sórt seo stros ar an scríbhneoir, agus de bhrí sin déanú sé a bheith níos fearraí na saothar níos ealaíonta. Mar sin is cosúil go bhfuil cruthíocht a gceist leis an nEolaíocht agus go bhfuil agarthaíocht le déanú ar smaointe lom chun é dhéanamh níos ealaíonta. I gceas na déalana achfach
Is leirgóil srian riordaní. Is féidir nachhfuil srian riordaní. Is féidir siar cócangó smuointe a bheith ann agus smuointe chuir síos ar fearr gan sró. Tríd an nEolaíochtaí sin is féidir an smuointe agus na maithfeint seo a chléiclú chun álainge agus scéal láin sin. Mar dearú riordan san intro chuir sé leis an cruasa ar an spideoige. Nar bhíon dan scrífa agin, éireann na líte soccer dá athraithe ina nné. Faoi mar go chuid an bith las muidíon héanaid agus faoi mar beginne eile a chum. Is cosú mar sin go féin difriúil a scrífa filiachta agus le fatí na déalainne. Mar dear taibh go dúplainne, ní tractorat ar cúlra na áhar na daanta atá i legan prós na déalainne ach an legan príomhaide brinne den áiste a tháinig os cóir an saoil mar gan poplaí in. Is cosú gur tríd an prós a scagan ó riordan na smuointí agus na mothafein a bhíonn de chráb ach gur tríd an nEolaíocht a mbíonn sé in an céalhaid asú agus éana scéalú. Sol creatíom bhfuil an dan óhain fle. Sa dan an bóthar as an cruasa ar an spideoige. Tían muid nach bhfuil rapar an dan in an foscailte ail an chud smuointe féin nar deir sé. Mas daoine mar mise bhí híos ar an bóthar, is trúil am a bhilú ó bhaile an bóthar. An tinsin gan tinne is an ag na rompu. Ag feictar dóg ar éagsúil an cas in na daoine eile, bhfuil a insin gan fóca agus tá na daoine sin ag baile is tá smuointe ar an bóthar. Béidir gur bheith seo an príomhspragu a bhí ag ó riordan agus é ag dul an plin. Nar theip ar chud smuointe agad ar an bóthar cosú leis na daoine eile sa dan agus nar bhí na smuointe sin de chráb, bhí ar an smuointe a agad ar fearr in áit. Consagra na chuirde, so it's sé ó sin na clíam agus is iníon dochtóir the nua méid in oscail na riana. So is a Féile have bheochain na Ghaeilge a mé firste ó bhí cóin tú íon an chiasta ann a bheith mar taide agus ba mé plé go háirint le ranfortíocht na nóg inte. So mar dúirt a chuirde níor first tús leis an daigistá a chartar bhíohin mar sin ní roiin for éon sa thuir na darbanmh ach suir for blaistadíomh ar chuúde agus ar chóhéad san taide. Ar na nEolaíochtaí a bheith go gceist leis agus plé mé chumá an chófortíocht idir oscail na riana agus glóir na móna den tunscna bóirtha. So mar a bhí nig fnúla níos túisce an sail, is minic go nach nature Ghaeltacht spóthar seoí mar is socha an bunú nó mar húsfointe na habheochna an sacha méid firse. Cé gur bhuaignig le héadí chum clú náirdíd here is sochas na Ghaeilge beidir bunú na Ghaeltachta ar bhí héin a chur tús nó a chur síalta na raibh Lloide chodóire le go bhéadach an bheochain bláthús na bliant bheile. So mar déir na Gaoireann sa déir sé the emergence of a Gaeltacht settlement on the periphery of West Belfast in the late 1960s represented a key link in a chain of projects and developments. So in an is féin seans chur glúin bóthar seoí bán leis an infrastructúr Pobal agus a Dachais atá inis I ggéir cnasta Gaeltacht méal firste. Agus ní bháin san ach chomáine sin chruhéidir agus léiríidir den Pobal an sa timpeall gur féidir gascí raibh Lloideacha a go bháile agus gascí díchoníonathe a bhaint amach gan cabhair ar bheith an Stát, agus léiríidir gur féidir sin a dhéanamh ar bheann beáanta á túil chuma. So bhí méidir so go cúntí stocháltóirthe bhéal first dóir le go bhéadach an a bheochain bláthús na blianta bheile. Agus san is so go leachíad blian níos a dhéanaí, thó a bheochain na Ghaeilge I méal firste fé blá ar fad. Agus tá Ghaeilge firste ar húscaíochta chócada le na muide le haagháil na tangan agus le ferbert na tangan chuma. So is a bhí le gníomhíochas na coshaintear chuir gás go leabhair breis 3,000 duine an Ghaeilge go léthúil an sacha méal firste agus cíiste go grasa an sa thuas gúilte sin a bhd éireann níos áirde ná an meán ná siúta. So is so go beir se gáitimh I bhíonna sin na leiscí a bhuiine chumach go bhfuil a bheochain na Ghaeilge I méal firste ar na glúiseachtaí a bheochain na tanga is mó ra nó fiomháin is bríomhre ar dam nó go daignénig san óir. Ach tá nónsa is beag taide mod in taide ar bith
na bheochain a mé fearse ó bhí cóidú ína chiasta. So gan daitá le héalaí fiú le teachtan inbhe agus is ceir bhain seoí a teach an féin agus chuir sé go mór leis an ghart ach tá go leir barní le líada a go níos socha. So chiimiid an sa cóín tú ína chiasta bhil dar nó chuirde is díal suntais an bharne sin mar is sa cóín tú a gealach commitment den danga a bhfuir nachtíochta den diadóir. So is a going tú ína chiasta a gealach gníomh deon go bháilte chun antanga a chur chun cín. Agus tagréochin sa choin túsá, the réin se lehan dúigus a bheochar stáit na brachna a déobh natangan ó nóir san ile. Agus gan daibh socha mar déir an dochtóir agus an gníomhí tanga padí ó tíirnig nó páidí ó tíirnig agus socha go bhfuirmóid. A rís socha hagar sisin agus dúirte go raibh an choin tú. Le bheith ina haisteach starúin agus na chur canúna maidir le cadiv an stáit leis an Ghaeilge dar le sé. Ach dar nó mar sódún fad chapobal na Ghaeilge blianta fad a fóire gan takeíocht nó gan gníomh le dáirh ar bheith an stáit a déobh tanga. Déir páid go tíirnig gur ágan aspadan chun cín blas searabh lán áiris i mé na lína féin, agus déir sin chumá agus á tínte bhfuil éile be techt chun cín hena féinnig chun barnaí choin tú ína chiasta a líana. So is léir nó chuibh nar dhéon bríaltas na brachna na nuachtas is socha bartar a brígur a churbe. Agus go raibh éireann go winter seasamh seach sa bhar na bail agus an abheoch na churbun EP. So rís socha chuig blian is fethe ní síoní tá tíir se cultúirthe agus ceartatanga fós á dachta ar fad ag nádas agus ag náthím nua cholínach an stáit. Ach den ón san fan a bheochantanga níos láidir ná riamh agus tá gníomhtanga bhíon feirse agus Pobal na Ghaeilge níos agurthe nó riamh an sa chuisciúil chuma. So go bhhailm so go doling lech leis an daige sa chuirde mar go bheitadm go bhfuil an bharna sa le líana ag Pobal na Ghaeilge. So mé chur agus casa sa scéil ó bhí rédópais cóin tú ína chiasta ann ach nílíon taid a take chun cín go fáil féin sunir leis na bheochanta. So há sé gceiste gom so go doling lech agus an bharna san a líana trí cholas na chathad ar bhanfortíocht na nóg go háirint insa na bheochain. Agus déan mé álaigh so go trí solas na chathad ar gníomhíochtaí trí dún de gníomhathe. So an chiad grúpa a bheith oscrúdú gom ná an dream chuid trí chláiste feirse, nó an chiad dream na galtaí a chuid tríd. So bin san na nóchtaí. Cíirfar chumá glún an dream dhéireach dar nó agus go déir chun sáil an scrúo for an glún rathe de gníomhtanga an socha scrú freisin. So ní bháin mar sin na chuirde go gafar solas ar ról agus ar ranfotíocht na nóg san na bheochain, ach pléifar cisin eile chumá geannaigh castachtaí nó nuchastachtaí a bhaine le gníomhreacht agus gníomhíochas na nóg, agus fíochfar chumá ag an róla sofa atá ag an gumasú agus an Herbert Pobal sa tachaí ar chuidansa. So ba mé dul a ggóirle fanúla a glóir idir ná gom. A chomhaile sin na chuirde, so ní bháin bud barna ann a déobh socha stair na Ghaeilge me firste, ach chomhaile sin na socha tá barna anna bhór ann a déobh an churs an cúptah ar chórsaí díchoilínachais. So a bhéis fetar dom bhfuil asnamh nó ionad fíor imimeach ag an Ghaeilge inis chórsaí a bhuiine leis an díchoilínachas an éireann más tearc an díospóir chéine. Go daim hénig leabhair an talamh marína gónan sa fé asnamh nó ionad fíor imimeach na Ghaeilge I gcuid na héir de léin an ar choilínachais agus so gan daid dátóil gur bálaigh an scéil an gcuir choilínachais freisin. So ba bhailim is so fasacht nó an asach gom leis céal ar achfan raibh loideach na Ghaeilge agus ar an gné dhí choilínach a bhuiin le glúiseach natanga agus le glúiseach na habeoch natanga, ba bhailim mé sinna ordú I gahan mo chud taide. Agus feictear dom chomá gur fíor den barna sa I le na Ghaeilge chomá a chur badirt slí. So ní go bháin bhfuil an Ghaeilge in asnamh ar ghirt an díchoilínachais éirnig, ach tá ghirt agus léinn an díchoilínachais in asnamh ar léinn na Ghaeilge chumá. So ar an dá níl lucht na Ghaeilge a dul ag meic leis an díchoilínú agus níl lucht an díchoilínithe a dul ag meic leis an Ghaeilge. So tá barna an bhór lína an san. Agus leabhairinn an Dr. Camille O'Reilly for seo is dúir sí decolonizing discourse is not often used in the public transcript of the Irish language revival. Even within the hidden transcript of Irish language activists,
decolonising discourse is not widespread because its articulation can be the cause of conflict. Agus feicte dom a chuirde gur lige beidir cimála a seo snacadamh nach mór chuirgeart. Chiimi de soca gur gcónaí go phríochtar an Ghaeilge inis cuasaí a bhaine le soca cisna mionnig agus inis cuasaí a féin na cisna féinúlaachta darla órálaí. Agus cé gohfuil géir gá leis na ggurta na taidesa agus anna darba buid lo feicte dom bhfuil dúil go saoirna soga tógantar méid san agus solas a chahabh é ceist an díchoína freisin. So há sé giste gom le héad a bhaine líana, tríd an Ghaeilge a chéamh i gcuirte idir náisiúnta ar díchoína chuis, agus ar dhios cuasaí a bhaineann leis na saoire náisiúnta. So ní léon áras ar bifeid ach go dagan a bheoch na Ghaeilge mé feirse letóir cí díchoínach, so tá tágart an sá the Ghaeilge a chuir mórthaí díchoínach ar fáil go le Frans Fanon, Albert Memmi, Gugu Tiango, Spivach agus Stigna eile nach hiad. Agus go dain hénig déir slán horna tangna héin ar chuúlatóver fergi machanatig that such activism easily conforms to an ideology of decolonization that can continue to imbue the language movement with that radical edge that provides the cover from the dangers of complacency and institutionalization. So ní bhain bhfuil barna le líana a chud dúil gus chomá locht léin forálsach na Ghaeilge dunning lechtrin na héide frámí an líise machans. So le cuimriú beag a thuirt ar méid san na chuirde, tá sé gist gom ní bhóin mar sin léir gus cuimteach a thuirt ar ranfortíocht na lóg san nEolaíochtaí ach tá sé gist gom chomá so go thóthathú agus sin téisiú a dhéanamh ar léin na Ghaeilge agus sé léin an díchoilín chuis. So chun is gnéile mé eolaigh an bhór cheist, well is socha is cuid láirnacht an tugrasál na hagla bhéil a chuirfar ar an bóil á túil agus ar gníomhtatanga. So a chuirde so is a gcuiste an taí is a gcuiste atá an sanolas dal bhór, mar sin is socha bhhailinn cumasúí a dhéanamh bhuireamh bhuair scéal féin a dhéansiint. Agus is socha mar sódan ar fad a chuirde is pobal imlethe é pobal na Ghaeilge fud fad na tíre ach go háirithe is socha sna séit an té. So bhhailinn is socha dúchláin a thuirt den eisiamh Sóisialta nó an social exclusion san tríd an deist agus tríd ordáin thuirtíobh socha bhuair scéal féin a dhéansiint agus scéal a dhéansiint. Agus tabhaid le seo chuirde le deachleachtais sa déan nachas ranfortíoch rud ar thugtar an participatory democracy. Agus chuann sé chomá le hagabháin agus le chuircin cín na staire á túla. Rud atá ní sochtaí ná riamh i gceamtar nach dibrin geall leis leithirtar go firste. Agus an tairne mór bhólaíocht a bheith in sáide go na chuirde ná an cartlanú. So crothóil for cartlan ón muna níos, cartlan trí sin an archive. So go an archive from below cartlan ón muna níos. Mar meid fáil ar na hagla bhéil ar fad a bheith leis an dograsa, agus le foiointí ábhartha eile chomá táirlí na hana féinnig, so le héad é síomh gréasáin an dearmigéir an chuir gás. Chuir sin ar fad ar fáil i gartlan, chomach céanna is socha le hábhar os na fachtaisítanga. So amachchan sa bhéidir bliain chuin den mé gaiim ar an bobal éon ábhar nó éon tód a bhailiidir le linne fachtaisítanga, ír mé ar bhéis sin nach ar fáil gur féidir na fad a chuirde an gartlan sa a bheith go. Agus nuair bheith an hagla féin agus an cartlan chuirdín an sanna bhain déanamh mé an san analís ar na hagla féin agus ar an cartlan hain. Agus síomhar na hagla agus na cartlan i bhrómí analíste i daide agus i dóirthaí agsúla. Cairó sé seo linn is socha mion chéire a dhéanamh ar ranfortíocht na lóg san nEolaíochtaí, agus cairó sé linn chomá socha táta le bhaint as an bheinimin tangolíochsa. Agus thosa go chuirde nuair bheith na táta socha gainn be mí den an seoir fan chur fáil, de phobal na Ghaeilge agus pobal na Gaeltachta fud fad na tíre a déobh agmháiltanga agus a déobh socha a bheochantanga chuma. Well, leis gur a bheochantanga ar leis ní bhain san chuirde a chomáile sin tasúilgan chumá go gcuirthaigh an cartlan sá deisne ar fáil den bobal agus de bhaintear na háite agus de locht léin tógantar an daide amachchansa. So thásúlagan nábeh sa taide óir sa agus sa duchtúirt óir sa ach tús le heistir fad a taide. So started gurm Fad Saoil chud caiinte a chuirde bhailim plé ach mar a dhéanamh ar an ggófortíocht nó an partnership idir glóir na móna agus bolscoil na riana den dochtúirtóir sa. So is códins gona bhí agus dascair an cóhadas gona sa
as cófortíocht leanúnach idir glóir na móna agus oscailt na riana. Agus tá sé mar raim goine chuirde leis an ggófortíocht sa taide agus ólas a dhílórú ó thiomhna de chuid nachbadib agus ó thiomhna de chuid na hollscoile agus é fréús Pobal hain, so decentralising site technology socha. Agus rí sé socha is mór aim dor good a sin mar tasína in is socha an Pobal á túil a spraga I mod ran fortíochta agus an Pobal á túil is socha a chumasú trí dhéisina I dachas agus dhéisina fáil me chuir fáildó. Agus rís tá nach bug a buinte sin a chuirde I geamtri nach de bre geanna sin nuach ar clúní atá híos leis an mochtnacht agus le héáisiir me pachach na míoch. So tá glórding an sa timp le socha beidir seall sa fiú agus ná fuór deisina is socha dal tríd an gnáfór sa dachas I bhéis thing mar sin. So bhálinn is socha dúláin agus a thuirtah sin agus doling leis agus deisina a chur fáil den Pobal doling le leis na dachas agus leis an gomasú Pobal. So tagan an tugra sa chuirde le fiamsúnacht Thomas Davis an ceanara ar hairnig óga, so eisna dúirt educate that you may be free agus sin a haolíonn se leis an dogra sa. Ba bhéid tuiscne a bheith goin na bheochna tá mé firste is se sear is féidir le tógantar arthaí agus tuile gascí a bhaint mar Pobal amachchan sa. So rís so go ní taide ar bhaile taide a bheith sa dochtóirt sa ach taide ar bhaile cumasú le ferbert agus le las an Pobal. Agus feitte am chuma chuirde bhfuil an córas nua le brála a spragin individuúlachas níos láidre ná riamh. So bhhailinn agus bhhailinn sa dúchláin na thuirta son agus bhhailinn cur le fallóine se sin wellbeing agus le héantacht an Pobal, community wellbeing and cohesion na socha. Agus déanfar ar le héad rud amachchan sa tríd an brandfortíocht fa bliain sa tugar se sin an bhainte bheith go Pobal leis an dogar agus chumá leis sin bhasacht chuir an chúil a bhascóir gas a deireadh na dochtóirta tásúla. So tasún an doling leis an dúláin sa dúláin a chóirtas na cóiris chóachta agsúla agus bhhailinn an Pobal a thart le chéile dan cur lena a láine agus linn chumasú. So sinna bhfuil uimse a chuirde, gur mé machfis pasú mar worship leis an If you leave back in it, so is our gesture well first go around the Donna, as more if I got Ghaeilge, I this na McNeil and later, is the science best again, Dark and nEolaíochtaí, from the Ghaeilge, and Tannin, as had Aaron Pepper and Luna, and Ghaeilge nEolaíochtaí, Effect Act, or Star Olum, the Ghaeilge, so Technolia. Sorry, Kathleen did agus me sin malach Daniel a nniu ben ag Lord Fui and a Ghaeilge nEolaíochtaí. Yep, so nothing but right. So ben ag Lord Fui an riamh Astrahan sa papar seo ach chan an riamh Astrahan a Hiscin it is bar Catamid an Tastrahan a Hiscin, so is Ghaeilge gwain a ligmid, so is an Tastrahan ag tríalteanga a bhain astrú go teanga eile ach in amna bhíonn sé deacair Astrahan Crin a dhéanamh gachar mar galar an déimhríocht amsir tent han amsir weather cast an déimhríocht na focail yes agus nua astrú go dtí Ghaeilge focail nua atá sa bhirna nach bhfuil sa Ghaeilge agus caiideán agus mar galar na dacreachtaí glachtar éiseachtaí agus lam Astrahan ó ceannathe eile go háirithe an bhirla tuiscil sé is cócanmach agus an Paulino, so an sin just an déimhríocht leis an focail think Merle astrún sé go dtí focail a lan focail Ghaeilge so ceap má sin smuoine mac ní sáirlaí agus cimhní si siad sin na brithre agus smuoineh macnamh cimhneamh agus marana is siad sin in na animacal factor ó think. So anis ba ciúid a raibh dtí an riamh Astrahan so to Gag Kyung an Gustarl, so in Rave Astrahan Statistical, so RAS. So Janan and Rivra, Tois, Ken Akala Dorhits and Aberch, Gan Sweeney Moore, Ern Cohex, and Haberch Umlin, August and Shin, and Rave Astrahan's Neural Machine Translation, August Ursachin and Rave Astrahan, Cohex Nis Lechnia, La Astrahan Nis Gramedy, August Dina Awenchamak. After Foil being 5 and on Gaharitha
Jangathe Ishal Aquana agus is it sin Ghaeilge Canacu. So Irian leis an NRA níos farna RAS leis an Astrahan active 5 minute Foghlaim mar hapla and Jeffrey active move many sluha. Abertí an breis agus seaca acu le fan sé masca suas leis híon. Ag astrú focail neag cutinte agus tá golóir anna an zarla agus teangthe Ishal Aquana a cíonn sé sin nachhfuil a lán documentí agus lóra atá an Ghaeilge agus an marla han Astrahan ceart agus crunne anú. So man bhfuil focail ar olalas ag an rire ní bhuiithir an focail go jaw so mar hampla such a gine jack and chorus shebha uru manawil and focail leis an shevu no leis an uru no sa gine jack egg an river ní hí tú an focail sin go jaw. Is 5 eisio leis an Ghaeilge mar gal gannachraíonn an focail go min-minic shevu uru is a So Muggy with your Google Translate, so issue Google Translate in the Abran Ghaeilge say there's a typo there to burn arm. Mar Herfish Astrahan, agus dúsid sé RAS gotí combination sé jeg Neuroology sé Hig NRA. Agus sin curry Ghaeilge ar Google Translate ag gapin sa ní le sílam fihe teangathe eile. The Google Translate is feidir le save na gréasáin íhana documentí agus córa beo a astrú. Ach tá an cud nó den na 5 minute seo in eisnimh don Ghaeilge. So I gcónaí ten Google Translate tríd bharla cé nach fecinn tú so mar hampla leis an focail don dara parsa in marla U tá sin focail cearna don ábhar agus don uatha mar galar sin mar chuirtar sibh is Jack sa Ghaeilge we heard better 2 amach sa Frankish nó a Ghaeilge na Halban tuisgur nachraí sé tríd bharla like sa cúra agus for sé U agus astrú sé go 2 éis. So sin iad na 5 so an déhríocht tá an bar lana déhríocht an nuair mé ní teanga Astrahan white so mar teangathe lárnach níl sé mai mar gal go bhfuil na méid focail anna cíalaíonn na rud céarna so U ceannas cutinte. After 5 minutes during Trumlacht de Ghaeilge go bhfuil Google Translate mai de clachtú cant agus éisteacht ach ní féidir sin i dheanú trí bhean na Ghaeilge. Agus tá teangathe eile anna féidir leat mar hampla an Íslandis cé go bhfuil na teangathe céarna an méid fónamóí céarna acu agus gur éisiú agus in ní comhaithe sin Ghaeilge. Síoltar go bhfuil seo an cas mar gal nach bhfuil Caidan óháin lortha ag an Ghaeilge tá olú tá na mún agus tá cúga connacht agus tá siad le ar cuacht lena chéile se has like so sa bharla nuair tá tú Lord Law like standard English agus Frankish na Loire sin standard French. So na daoine so ní stad hí na daoine Google Translate agus úsáid mar galar an esceach so tá mixí oscóir fiche poiste scoláire agus germ na úsáid Google Translate. Is dóigh an úsáid siad Google Translate tuis go dúirt mé bá na úsáid is rud uafasach í. An sin an Ishal Aquana so ní chaidir láidir í an Ghaeilge sa riamh Astrahan Tash nach bhfuil an Ghaeilge go mór sna máin agus ar documentí ar táimeigh fáil táimeigh dul sa drogheart. Bí an Astrahan níos masa an ag an bráid le teanga eile mar gal nach bhfuil teanga náisiúnta ní glóiríonn gach duine in éireann an teanga agus táimeigh úsáid bharla le chéile leis an Ghaeilge gach so just tá sé Jackar tá sé Jackar an riomh fic amach cén teanga úsáid go bánasach. Ag tá cud bantáisiún so tá Google Translate arénach de cud rudaí ba tá focail ceart ní bheidh sé litrithe go bhí ceart tuis go bhhain sé cud seanraí ó documentí litrithe ó daoine agus ó astróirí. Cumhaile sin taco eile de fear burner. Cumhaile sin níos mó úsáide tuairtí sé misneach do Google Translate níos mó 5 minute a chur ar fáil don Ghaeilge so beidir go bhfuil sé rud ceart go na páistí úsáide tuis go bhfuil go
léiríonn an statisticí go bhfuil níos mó daoine agus tá é trí fan na Ghaeilge mar sin de bé níos mó fáimide an. Tá sé fíor éasca an úsáid tá an go in amna úsáid am sé lábha suas ma ús an stúgah go translate riamh. Yeah, so like níos dathim with teas go bhfuil sé just cófíor éasca ach ar nóid tá suamh na gréasan níos fearr an mar sampla Foghlaim, Teanglan agus Terma agus sin mis go aige. Well, drawing lots of politicians, Jan Jastain Shiny, Kenshid and Sky question, Ghaeilge, so still on the little trop here now. So, and you've been making which female because Sóisialta is here in Grena, Strail Galore, Tasagum, August, Mike doing Agus Foghlaim, shall be the hot books near with Mike, and Frettel shall, I still have her sprag shay and practice. Maar as minnig sna Sóisialta and Féile just around a first year coming into an Rettel vegan my August nEolaíochtaí. Ac Saoil na fear and skill so and taide hen and tell them that she mar pre-wine they can practice shot and who a yanu and real Sóisialta I see her fias in the grena le ben mer live air gar skill and travel August is still a gar skill and sky hey ni doil go in Sarrier electric nEolaíochtaí that she air and gar skill as come I say the arms in hen August being grena ag scrape a treasure ear gorta Treasure in our own yard area, Sontlessa, Sockig, Nyamayakta, August Pochil, the summer, you know, Wasi their Melon Dine, everything Gorta, August Jimmy Hurch and Dini Foster and America. So, the Jiga are lying in a camper here in Foster, August Fishishan saw I get a Foster in Serrana first year, August still a ocean, you're right there in Yakesh Taija, all of them can die in a Larry there, he were Jishan, Marchemi cigar skill, August KR who at the unlocked. So, a Ghaeilge and relative Sóisialta, Chema, this is still a high seeker, a creator on Arja Hammings, and a fear can like had so volatile and locked up with August came down and I fed a lot kind of and and a institute, August instructor critic that the washing, you know, a crew and stage show. So it's true for Lani at all, like, so it's fed a lot about Lanza at all, I fed a lot screwed and or see her free. So being talked or like one chilling codex, August they're not too much Lord we see her. Ear Gorta, August and Sail Ear Gorta, August Ocean as Vigilant, and Ukuni Stuart, August Ardemi, a summary. So while on Lorch get the book between 4 again, I will leggings to scale, August G. Calby football in the heel talker, Neil Chin off the book, one sheet to a wadney small Foghlaim ara, to my chort election am, so very much alright. So it's minnig an usager and realcus weakness, August romanticus, a preskirts, August so go heck shaw. Go hire that when she let ear her idealog says Mion Tossiha August Scapiha egg Audrey McPierce. Be chunker more I get English like Shaw August and Frettel Ghaeilge, you know. Irish literature, if it is to live and grow, must get into contact with one hand with its own past and the other with a hand of contemporary Europe. So Hershey and Morris from English like Shaw the scale there knows only Nain, August Nagadi, August Curtis and Pobal Sauliha, Usage and Van Claudia. Jirach Marata, Loga Maka, Joy, Benedict Anderson, Imagine Community. So, could you see Shem with currently Siki, Sóisialta, Muncher, and Heron, growing Ghaeilge size and act straight, but more Nero, the Ghaeilge more act size, Emliha, again, I'm saying Nero chorus Tashlon, August Nero, Rutherby, Ichak, and Mako, and Ghaeilge. So, Nero said, then you're I can only scale Shem for you know, and Ghaeilge, Dreta, and Irera, Nidalame. So, and try all any false you done cater a meal and EJ views good. Chuck my rashing a shim or to talk or like a bunch of data shun. But she bonny her air tradition of villages. I still have age Jocelyn McGrinny, you know, Tom Haggellas, the homeless of villages, I was like that's an run a first year. Spraggy who scale a first year on her, filming on Francis, Queen Garta, we fire a dumper corp a last her, Eric Brum, Jirak, August. Nelson Keg of a year, Cost of Regia, and Cloth more, says last move, the Cost of Regia, Shana and Jirak. August Senator, the guy to Corp, a black on Jirak, sees like Panagrave, and action of one relics, shape Doc Regia like. Kincha, Go Mackley, and Shankus, saw Ihanta, so scale, Akvi Barney on Foster, August the an egg for on Saskunia, August Chuck Marash, Foska, and Iraq, a beer chill like Shasu, na. And Bella just an asku leis an fearsale a bhír siúil agus sais an iwa sin a frasgurt. Agus cé go barnaí link de fiction tá sí bonithe fear amachtaí agus spoilum ar dus bar Lord Queen Florian. So
Mar lu hana a logan felmi dol crunches, chain and far a sees the scunia a glory Henry, agus fine che Henry gan straw. Lay Seamus O'Brien and Moira and Ghaeilge and Traoli do felmi dol crunches, agus their chino. Tan cart be house Homland Joe, Aquawine, Rodawine, fur and far Henry and scunia, a Ghaeilge su, one cattle lass as argument, a touching a mass as scunia, agus fine che shaft for Ghaeilge. Agus Carter fwy gwair che, Jern far leis, Ghaeilge Ganu, Prin and Corponshan, a cis era. So, Cian fa at an apri for egg and a shawn, so in my house can chain, touch his brag on fair sale, agus and shin tagging, Kim captain of outrages a shot, agus says na outrages, Turish, and our son who Coraby and that, agus Clubby she gap road on Gadiact, Gideon and Mari, so Tan mór seo le tugam the end of outrage, agus Lord and Sky a tugan fear legus na heortí den outrages a Regan Gorta, agus Turation Gorta, ach tourist bug and a yarn say the most bitter cases are those which the most agrarian crimes arose were those which one member of a family had taken land from another, agus dar noi mata aspa talion being aspa bia on fosta, agus mata antali omlan like Daniel being a bia omlan ocu fosta. So rod an dar era agus cochinta ben for another air carriage agus chola agus dakin na grain shot agus Jan sé anu area where she and for again na focus for your bus in the condition vishi size saw I hanta agus vishi dredge this job ni rola hitch them for again shalom. So fu him a wagum lord sweet na brehi she's the socky agus she shall be pulling the Ghaeilge talk them wherever foster. So Shin actually was trust her child and Pobal Saoil and fair say so agony see her Paddy McParish being saggart on no being Dinian Nifa on the being Marseille and super ego moralta agus so Traoli ni being alleged on and action being play and vanic their agenda agus being size stream of consciousness against real character feature magenta the Gia or Hanukkah the guru magenta Gia the Fadario so the player earned him myself fastest a skill under a more Dini from Delier and an action of sea turn skill Nakman in a knowledge that Jogus Nakmar and Blainer so as their equivalent Selatric nEolaíochtaí on far and an aspagation so shan just Frashgert Ghaeilge Homlan air and Curti creative so Shaw Castella and Tashkunch a big Shaw some green Aaron Gorda Hain Tagging Castell Hong Ken, Kegel and Skill Shop Bonniha, Air Tradition Bell and Gorda Moore, Ni Lucher and Treasure Ama and a full skill shop Bonniha, and was a shot jab the day and Turisic shots in Magrina. Kencha, we say Olak, Air the Tree Gordiella, a Hitchamak and Yang Gorda Moore, and Gorda Jake Shaska Hain, August and Gorda Boga Jake Shock Donny. Who in Kelly Samplesa and Ulcus and E. Jake the Gisafuli, and then Karen and a full shooter and skill and Trowley. Doctor and Forgotten Family, Aaron Shaw, Mariarn, Derek the Real was the Aaron, and Ernia, then following a curve with Ghaeilge. August Faker and Chelsea and Manchester Guardian, August Soviet Daily Pravda, Size Irish Book Janta, Fui Sager, Old Brass Aston and the Bia, August Family Box, Child Box, Gan Bia. So, Lafore lag and NJ Trust is tricky, August NJ Face a car. One McGrain is suggesting skill shall mar row, just on the Ewerchi then Gorta, August and Forig and occur again in a dini. So, earlish effectively in real Sóisialta, on Chermay yearly on your skill, Buckle at a agro Kunason, or even Litric the Ignamtion, August this is McGrain and skill shall mar size test merak, a horse in a dini, August Asmanic, a solitaire, Garot Lufar checked on. At San Lynch at an Ernie Ignamtion, you go fair enough to just a glam arch, V and Statch, we Ghaeilge, like V and Forig and Kirk, we Ghaeilge, Eggenstadt. So, yeah, General List, where am I going?